Mispo mi ing tabiru sing buhan ba mokta da tomating punjisuri na taram oksari ngasi marubi pao miyam da pizere. Kanglup ani gi marakta mapung phana thajana balai riba matam da IDP sing masa masa gi mayum da hanin hanba ngamgani haina Chief Minister Y Kem chana phongdokre. Umathel da saba thumkhong lairimbi harau sanglen ngasi MLA ke Ranjit Sangad namiyan khoshinakre. Census process ki mayokta poster campaign haudokre. Lunina elected government amagi head when the khwaidagi matam sang office ta thabak tawba Prime Minister Narendra Modi na ori. Mapung pao miyam da pizere. Kumjale singani kunmari ki December 19 da Kukijo Council haibasi masak khangde asikumba organization ama laiti haina matam du lengang na phongdokhraba matungda Chief Minister Yumnam Khemchana Kukijo Council gi mihut Kangbu sing invite tawna ngarang Guwahati da kanamata yahondra mifam ama pangthokre mifam adu yawr matungda Chief Minister Imphal da halakre amasong numi yumba matamda Imphal gi ISBT da sengo sagaliba sing yengsin mai khongsetam hangna pawmusing da haiki Hana wari chanasi habi yarakidraba Kukijo Council ahan wani yaraktuna ngarang wari chanakre masimak apaba kongtang amani mahak na hai Manipur da maitei amasung kugi fulgi marakta thajanaba hanjin hanjuna ingtapa fibam lehenaba gi pandam da lang saruk ama oina Kukijo Council ka wari chanakibani serasi gi oina khwaidagi laibak thiningai oribasi IDP sing masa masa gi yumda hanjin hanba ngamdaba matangdani Nakal animaki IDP sing mayumda hanjining adubo thajanaba laitribani na yadabani adubo haibo phamasi sungarang phamada da photokna khanaki Kanglup anigi marakta mapung phana thajanaba lairaba matamda IDP sing masa masa gi mayumda hanbangamgani Central Force na matam pumna makta ngak setna leiba oithokloi Tongan ba Kanglup ki miyoi singna haukiba thodoksin kauthongna duna amana mabo ngakpiraba matamda thajabagi chaung hengalakani hiramasi ga mai lenana wari chanana pakhang kibada ke jechina harau yaklibasi apab khongthang amani ngapiba amasung kauthokna ba haibo khalona sida yumpham morega pum khuding mangne serasida pum phana ingtapa phim hanna ba honna bagi tangai fadabale separate administration gi demand tawliba siga mai lena hangkibo wahang amagi pawphum da mahang na hai Manipur gi apan besaktam kaheloi haibo phamasi Prime Minister Narendra Modi na mamang da mayek sing lauthok palai kre Prime Minister na miyam thaja pi khrabale maramna hiramasi gi matang da makhata na haidingai leitre buffer zone ga mai lena hangki bo hang amagi pawkhum da Chief Minister haiki lenga gi oina di buffer zone haiba ma leite mayek sing na khangan kre lenga gi mai ke dagi wari shana bada buffer zone haiba ma pan kibale ti adubo irang khara lairi banina sensitive zone haina adum panei Kanglup anigi marakta pung phana thajanaba leitiba maramna security forces na sensitive zone singda checkpoint hangdoktuna mathau pangthokpani ingtapa phim hanjin hannaba pukchel sengna honnamina mathau tai kanaguma mana phongdokiwa mafamgi matangda hanjin neinadna leba mathau tade kokomina to state chatlaga wari chanabagi matangda hangbo hangamagi pawkhumda mahangna hai lenga asi kokomigi makhada leiba nade tumabu ani chubu round oina wari chanabate hek ngaba maka Imphal ta pangthokna honnagani Mamang gilingang ng Kukijo Council haibasi masakhangdi hairaga karigi wari chanaribano haibagi matangda mahangna hai matamdugi wafam do lisingani kun marigini aduga haujingna lisingani kun tarukni kari demand tawrapagi haibagi matangda mahangna hai no demand no commitment phongdoki community anisi thokeba irang du kauthonaraga thajanaba ama poraktragadi Aikhoisu Moreda Salaga Layruban White, Mojo Sida Langri. So Madugi Bridge Jama Haitare, Adugi Sarkar invite over the way in Palmactadi, Mariputi Lakpan Waigiro Haidna. Say your own Pado Basida Amuta Wari Sanasia, the Wari Sava, Wari Sasen Yarido. I did a very good thing. Sarkar give a person ability. Aduni Mugi Wakal the Hijabor and Winnie. What is our so sensitive zone of the Maibani? Because Sarkar, Manipur Sarkar, buffer zone highlighted, sensitive zone, Hibiki Sukaiti, Madam the Tajan ability, Mina. When a sang was no idea when the lack was no idea. Until less Tajan about ship Tamna productive all day. The security force the hyper check Tonganga Poko by the Sangmani at the sensitive zone in sometimes.
Kaksin District Kaksin Police Station की मनुंग चना लेबा कलेक्ट मुस्लिम मखाले का कलेक्ट तगी तेज पुताबा केनल लंबिदा थासे की तरह हम दोगी निमिजान ने मिहाती न हाथ पिखरबा चुंगा कम मालेंगान बापोकबा चुंगा कम परिजार मैदे तेज पुरावांग लेका की मिहात अदुदा चेनबा फगदुना चेराक पियु हाइना ngasi मियांग मिफम पांगथोंख्रे तेजपुर लमजिंग क्लब तेजपुर अवांग लेकाई न्यू स्टार क्लब तेजपुर मया लेकाई पॉपुलर क्लब तेजपुर मखा लेकाई अमसोंग तेजपुर अपन मया पाइबिन पुना सिन्ना पांगथोखिबा मिफम अदु तेजपुर अवांग लेकाई दगी ओशन कौबी नुपी अमना फोंदोरकपदा मालेम गांबा मिहात चेनबा अथुबा मतमदा फागतुना चेराक पियु मिहात अदुगा मै लेनी हाइना पुलिसना फाकिबा सलाम ओकेन अपोप थाबल मनालेम लबदी लोगी ओइबा चप चाब चेराक फंगजसनु करिगुम मिहात अदुदा ओकेन चेनरम जगदी अथु मतमदा इमु मनुंगी खनबिरगा थादोकपिरौ हाइनसु फोंदोरखी सेनबा अथुबा मतमदा फादुना सैराक पियु हाइजबगी मतांग नंबर 2 मिहात असिगा मरी लैनै हाइदुना सिंगनदुना हौजिक पुलिसना फादुना वाहंग पाहोंग चथरिबा सलाम ओकेन अपोकपा थाबल मैतै तेजपुर अवांग लेकाई करिगुम्बा मिहात असिदा सेनरम्बा थोकलबदी आयनगी ओइबा मतिक जाबा सैराक मसाना फंगजखिबा अमरोमदा असिगुम्बा मियोय असि मिहात असिदा सेनरमदबा थोकलम लगदी अथुबा मतमदा इमुंग मनुंगी खनबिदुना थादोक पिरकनबगी हाइजरी तुंगलमचत की तमक हाइबो वाखलोंदा कक्सिंग एजुकेशन ट्रस्ट गेट क्लास 8 पास तौर महरेसिंगी चाही खुदिंगी पांगथोकपा तरामापनक सुबा कैच स्कॉलरशिप टेस्ट एग्जाम लिसिंगनी कुंतरुक जीआर डिपार्चर एकेडमिक कक्सिंग ngasi पांगथोखरे गेट ने एग्जाम asi पांगथोकबी मतांगदा मयंग लंबम ब्रोजिन हाइकिबदा हौगलकलिबा महरेसिंगना हौजुक्तगी हौना कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिंग करम थेंगनगनी भारत की तोंगान कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिंग दा तौरिबा क्वेश्चन की मोंग अमदी इंटरव्यू यावना हौजुक्तगी हौना हाइनबी थमदुना मतुंग तुंगदा माइ पाप मियोय अमम ओइनबगी पांदमदा एग्जाम asi पांगदोकफनी हाइखि एम्ब्रोजिना मखातादुना हाइकिबदा एग्जाम asiदा हौकिबा चाही सिंदगे हंदकी चाही असना महरे चहुम रोमना सरु याखि हंदकी चाही असदगी राज्य असगी जिला अहुम तेंगनोपा चंदेल अमदी थौबालगी महरे सिंग यहले लाकदब लिसिंगनी कुंते की केट स्कॉलरशिप एग्जाम ददी जिला मरी असगी तोंगान बा स्कूल सिंगी महरे सिंग ना पुंफाना सरु याबियो हाइखि रबा अंगांग सिंधो अदुदा अपन कॉल लेटर अमु थागनी कॉल लेटर तो करी इंटरव्यू की कॉल लेटर से तौरबा मतुंग असिदा सिदगी सेलेक्ट और अंगांग सिंधो डेट 29 संडे नुइट असिदा मखोई की प्राइस स्कॉलरशिप प्राइस तो कोई इनफॉक जगनी अदु इन डिटेल प्रोग्राम सिंग तो आहा ताना खोना हो मास के मीडिया दमु खंगन जगनी असिगी इमा से शक्लोब कक्सिंग मखाले काइना युमले केरे जाद्रबा कक्सिंग मखाले काई खोंग परेंग लेबा खेत्रिमयुम याइमा गी इमुंगदा सेल अमदि चेंगी तेंबांग पिखरे इमा से शक्लोब कक्सिंग मखाले काई कन्वेनर नोमाइ थेंबिरो हिनी नहाई कक्सिंग मखाले काई खोंग परेंग लेबा खेत्रिमयुम याइमा चाही हुंपुतरा निपान महाके लोइनबी अमसुंग हक्सांगी फिबमदा सोथरबा मचानुपा चुंगनेन चाही यांखै हुमदोइना लेरिबा युमले केरे असि मोंग तादबा नोंग नुसित लाकपदा हुमखिबा याबगी फिबमदा लेबा हौजिसु नोंग युदना लेफम लेतबगे फिबम अमद लेरी मचानुपाना हक्चांगी फिबमदा सोथबना थबक सु नोमदुना सेल तानबिनबा मिलेयक्तबदगे अवाबा कया मायोकनरपा सिगुम्बा कयासी इमा से शक्लुप कक्सिंग मखाले काइना उरगा लुप असने यावसंगी मतमदा युमथोंग चतना होली इसै सकपदा मियामना कटपिरकपा सेनफम सिंगदगी ngasi सेल ओइना लुपा लिसिंग 10 अमसों चेंगबेक अनिगी तेंबांग ngasi लुप की मेंबर्स सिंगना हक थेंगना चतना तेंबांग बनी इमुंग ngasi हौजिक ओरिबा वापि मसिदा पुक्सिल चारबि क्यानसु मियोइबगी थौगल तौबदी तैबंग मपुगी थौगल तौबि बनी खंदुना ngam तेंबांग सिंग पिबिदुना इमुंग ngasi मतेंग पांगबिरबदी हेना नुंगाइगनी हाइनसु फोंदोखि amadi zemani mari mazasu kasu disable oizarba imung asigi yam war matam asida akoina phangjar ko sel ase angamba khar ma khoida ka thoksari masida akoina ka thoksari basi yam sel lei bai habi naside imung asigi awabada akoina ka thoksari basmaina awuba ataba bajama yam nasu
Indian constituency की provision अमगी मखादा मणिपुर सेंसस तौगनी हारिबसी हौजिक स्टेट असिगी ओरिबा पिबम मसिदा मतंग मतम चाद्रि हाइना एमएलए के रंजित ना हारि उफम मसिंग असि सुगनु असेंबली constituency की मनुंग लेबा कक्सिंग खुनौ म्युनिसिपल काउंसिल के वार्ड नंबर 9 उमाथल लेबा इमाथुम कोंग लाइरेंबी हराउ संगलेन अमा एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की लुपा लाख 9 मुक चंगना नौना साबा कम्युनिटी हॉल अमा हौनबी मतुंग इना प्रजा मियाम खुशिनपगी थरमदा हाइकिबनी थरमदुदा एमएलए के रंजित खुंद्रापुंग केंद्र की एमएलए टीएच लोकेश्वर वेटरन पॉलिटिशियन एक्स एमएलए ओजोय अमदी अतै मरोइबा मसकना म्युकियासु सरुयाखी एमएलए के रंजित हाई एसआईआर ना सेंसस तौरकपदा तारकदब खुदोंग थिबदा सासिंग कनबंगमदे हाइबसी चीफ मिनिस्टर एडवाइस तौरिबा लाइक लाइसु हैरबसिंगना खंगदबने हायदुना कुमजा लिसिंगनी अमदा पांगथोकिबा सेंसस अदुदा असोइबा कया अमा लैखिबा अदु अमुक हना सेमदोकदबनी अचुंब तौबियु हाइना लैरिंगैदा लिसिंगनी 13 सेंसस अमुक योरकपदा सेंसस तौबदी लाइरी हाइदना मतमदा थेंगनरगा लैकी मतमदा यारक्तबदगी मदुगी मायोक्ता मतमदुगी कांग्रेस लेंगाकना सुप्रीम कोर्ट फाउबा केस थेंगनखि कांग्रेस ना अरानबा सेंसस यादे हाइबसी मणिपुर की प्रजा मियामना खंगबियु हाइकी एमएलए ना हाई हौजिक स्टेट असिदा सेंसस तौबा हाइबसी भारत संविधान पीबा ओइरबसु मतंग चादे मतम चादे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीबा प्रोविजन नि हाइरबसु हौजिक मतम चादे मसिगी मरम चोचामपुर की मिते लेकाय हौजिक लंपाक ओनख्रे मदुदा लेरम युम लोइना तेमखाइख्रे सेंसस तौबा सतपदा युम अमदा लेरम लोइ मोरे अमदी कांगपोपिदसु मैतै सिंग युम अमदा लेरम लोइदबनी असिगुंबा तंजासिदा युमकोक थीबा मतमदा लेरमद्रबनिना सेंसस तुना मरम ओइदुना मोरेदा कांगपोपिदा अमदी चोचामपुरदा मैतै लेट्रे हाइबा यार मैतै लेट्रे लेबा याररोय हाइबा चप मानगदौरिबनी के रंजित मखा तान हाई तपथान याय मधुगी खुदम यामना लई जम्मू एंड कश्मीर दा 1958 दा इरांग मरम ओरेगा सेंसस तौहंदे 1958 दसु तौखिदे असम दसु 1958 दा फॉरेनर इशूना मरम ओरेगा सेंसस तौहनखिदे हारदुना मणिपुर दसु कोविड-19 मरम ओरेगा 1959 दा सेंसस तौखिदे अदुना कांग्रेस के ओइबा स्टैंडी हाउसिंग स्टेट असिता सेंसस तौबा मतंग सुंगजा चादरी हाइकी थरमदुदा कक्सिंग खुनौ म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड नंबर अमदगी मापन फाउबगी हाना बीजेपी दा लेरंबा इमुंग यांखै एमएलए के रंजित सुगन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी की तुंगान तुंगान फम क्या चौखा थौरांग थबक थौरम क्या तौरलिबासदा अपेम पोकपदगी एमएलए का पुन्ना चेमिनगनी हाइना जंगनखिबा मियोइसिंगदा नवना कांग्रेस के लेंगन यान नतान ओके जम्मू एंड कश्मीर 1951 दा इराक नंबर वन सेंसस तौंदे 1991 दा तौंदे असम दसु फॉरेनर इशूदा मरम वरगा असम दसु सेंसस तौंदे मणिपुर दसु हम को 2022 वाला कोविड-19 दा मरम वरगा तौंदे Entrepreneurship Skill Development Program ESDP NIT Manipur Nasinda Ngarian Rengja Jeng Skill Development Training Center Ngarian Village TD Block near Ngarian High School Bisnupur Chojampur District Pangthokre Tharamanta Professor NIT Manipur gi Arrestor Khumukjam Thomasing Social Worker Khundong Bam Robin Blackie MIOS की डायरेक्टर नशलाम नबचंद्र सिंह नाथोय मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुग्याखि थरमदुदा वांगलोय सिंहना करन एंटरप्रेन्योर अमा ओइगदगे हाइबगी मतंगदा वांगांगना सरुग्याखिबा एंटरप्रेन्योर सिंहदा वखल लौसिंग पिखि थरमदुदा खुमुकचम तोमबसिंगना हाइकिबदा लाइक तमलगा हेक्ता थबक फंगदा बनते मागे हाइजबा सिनफम अमदा माइ पार्टनर बिजनेस तौरगा अतोप थबक फंगदबा मियोय क्या थबक पिबा ngamlagadi मदुसु अफबा थबक अमनी मियोय क्या थबक पिबा ngamba एंटरप्रेन्योर मसे याम खलक लगदी मसाना मसाबो थबक पिजबदा नतना स्टेट असिगी अमदि लेबाकी ओइना सेमिनोन सखत हनबदा मतेंग पांगबा ngamgadoribani मरमसना एंटरप्रेन्योर मसिंग यामना थोलकनबा असिगुंबा ट्रेनिंग असि यामना मरु ओइ हाइकी थौबाल पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा थौबाल थोंखोंग मखा एमआई रोड ताबा रोमदा मीटर कुरोम चटलगा लेबा मफम अमदा ngasi ayuk pung 13 rom tabada hand grenade ama lemni hairi hand grenade adu ngasi ayuk pung 13 rom tarakpa aduwaida achat awok singna thengnarakpani थौबाल पुलिस के OCS इबोम चाना लुचिंगबा पुलिस टीम अमदी डिस्ट्रिक्ट मोबाइल फोरेंसिक यूनिट थौबाल ना येंगसिलब मतों बॉम्ब स्क्वाड ngasi नुंथिल पुंग 2:10 टेक्ता काइदना लखतख्रे है
ꯕꯣꯝ ꯂꯩꯔꯝꯂꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨ MI ꯔꯣꯗꯇ ꯆꯦꯟꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯔꯀꯤꯡꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯤꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯕꯣꯝ ꯑꯗꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯝꯂꯝꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ Sahi Kuting Dona Handaksu Tripura Lengaki Loisang Ama Oiriba Information and Cultural Affairs ICN Sinduna Naran Khamar Durgapur School Lampakta Manipuri gi Oiba Basantam Usap Singani Kuntaru Tharam Pangthokre Usobasigi Tripura Bidhan Sabha gi Deputy Speaker Ram Prasad Palna Maya Chokatna Haudoki Haudopagi Tharamda Panchayat Pradhan Mete Khunai Khunja Singh Amade Official Singh Saruyaki Tharamadu da Tripura ki Tongan Khungang Duazanagar, Dakabari, Bamushia, Berimura, Bidhanagar, Naran Khamardaki, Tungan Holi Tim Nipan Sarukya Kihari. Awang Lamkai Lamdam Duda Haina Minton Ba MK Lawarna Iba Sering Lairik Ama Ngasi Manipuri Hindi Parishad ki Holda Pongkre, Corridor Lapun Bagi Pau Shanafam, Kapau Singzamai Jiram Leka Infan Sin Bangtokiba Tharmada social activist PCC member Oinam Romina to Mitunglen Kapaugi advisor Dr. Inabi Huidem Tharmapo to committee specialist Yangoi Piva Amadi social worker RK Nongden Kombana Kana Mitunglen Sing on a Sarukyaki Masi Pungli Bus and like Astapin Basading Marfutara Mato Yauri Bengali make the Ibala Maijam Panba like Asigi Matanga Assembly Secretary Translator Amarjit Tongbam Nawanganki Lakliba April Amadagi Haunaba Tharang Toriba census process asigi mayokta campaign of zealous fear and delimitation na Manipur Pumbada Chathagataba poster campaign Ima Kaithel Dangasidagi Hokre Miyam Yapambaki Mayokta Lengang Lamanam Food Census Kitabak Pakadak Labadi Chap Channel Tingnagani Haina Loop asigi campaigner Jitendra Ningomban Lauk Tokre no NRC, no census, no IDB settlement, no census landlord Dingida Census say to hypo what Yauna Waroka Iba poster campaign Dungasin Nuntil Pungani Makaram Taba Matamdagi campaign of zealous fear and delimitation convener at Luching Lega Chetakibani campaign how to Paduga Mailina Luki convener Jitending Ombana Manipuragi Mito Kandok Kitabak Louis Jinga census Kitabak by Katnaba Honaribasi Yaning Day Masigi Matakta Housing Assistance the Irangi Waroshin Ama Purapangam Dabana Muli Singa relief camp to Ibama de free movement Yadribani Asigum Matamasta Engana Tungi Murgi Karisu Kandaba Monda census ki process Haunaba Honarak Pase Kodak the Lepo Karigumbalangang Nam put census Tonava Honarak Labadi JFD na Miam Galona Manipur Yellow Missingi Hak Amadi Saktam Kanaba Chaptana Tenagani Luna Lupas Natang Shilapa Kongjang Singdasu Miam na Ikuki Tungi Lebak Laibak Lep Kataba Kongjang Amani Hibasi Kangbiduna Mangjil Tana Saru Yamina Siaki Hujik lady, but Pimasida, Manipur Lengana, Apilla Koji, Napuda, Toge and Kanmaki Wakal Leraba, Musutoraba, Adu, Batargadi, JFD Tokura, Manipur, Miana, Tokeni Hibadudi, Ying Sing, Ying Minixi, a clinically to Bungamedo, a clinic to Jerpsi, Tungi Manipur, Pishor Gidon Teneva, Rastin to Gopol get over no Amanika Ginate, Manipur, Miam Gidon Teneva, Masikangu. Hoki Mamang Sai Lisingani Kunmanga September Gitang Kunmanga da Bank of India Journal Manager Kohadi Journal Tolakiba Notice Magimatung in a Kwakta Bazadagi Kilometer Magimundaleba Bangasta Masagi private building lease netraka Renta Pitonimba building Mapusing Najai Dumaki October Gitang Kunisai Fawing Manunda Application Taruna Bakanga Lakra Matung Handakta Makatana Bangasigi Bank of India Kwakta branch Haiba Mamayang Lamkai Okshong Bunda Hangna Honak Bayaning di Haina Kwakta Dagi social worker Nasir Khan Mayang Mayumna Heidi Pharmacy Kwakta Laiba All Mighty Pangal Youth Association All Kwakta Coordinating Committee All Kwakta Youth Voluntary Organization Jamerul Ulama Bisnupur Anjuman Kwakta Puna Kusanana Sinna Kwakta Badara Pangtok Pawang from the pharmacy Haikibani Magna Makata Kibata notice at Tugimatuna Kwakta Bazar Amadi, Anapata Leba building a Pukarana tender Samitonaki Matunda Ikan Canada, Bank of India, Musing Nagna building singer to sport inspection tokens Lake. Activity tender Samitari building a pushing a to Dakari information Amata Piran Balatana, Masi Ikan Kanga Municipal Council, one number drama to Manung Chenba,
Moirang Oksong Bungi mafum amada Bank of India Kwakta branch haina iba signboard ama thepa thengnare matang asta Kwakta Prajana Bank of India da hangbo hangdi Kwakta branch haraga Moirang Municipal Council mafum amada karamna bank ki signboard thelibano Oksong Bungasi Kwakta Bazar dagi kilometer amagi manung chandra kari karamba maram dagi bank branch asi Kwakta dagi Moirang Municipal Council da honglibano Oksong Bungasi Kwakta Bazar Gisaruk amani haina loba yarabra tender submit tawriba building mapusing atuda makoi gi building sing ado matik chadabaso information pifam thoktabra hiramasta Bank of India da mai lenaba karamba authority na Oksong Bungda hongbag eyaba pikiba leibino haibdo khudakta Kwakta Praja khangadabani Lolena theliba signboard adusu pungkun marigi manungda lauthokadabani makhata na mai lenaba authority na Kwakta gi ming thokliba bank branch asi Kwakta gi matik chaba building amada hangnaba kendra gi mapi mapa oriba Moirang kendra gi MLA amadi DC nasu akan thabak laukhatpiu haiki Nongpok Ningthau Apan Thoibi Trust Utra Masa Sahi ki pangthokpa General Body Meet ngasi Thobal Nongpok Ching Power House manata leiba ibudo event dawani ki khubamna pangthokre Nongpok Ningthau Apan Thoibi Trust ki President Puyamcha Samuna preside tawna pangthokhiba General Body Meet adna lakatab sahi ahum gi tam gi damak Puyamcha Samu Maite ba amukana President and Rajembu Secretary amadi Tongbram Tikenbu Treasurer oina punna miyoi tarahum doi bu lakliba chahi ahum gi tam gi damak thaupunwa executive members sing oina khankre luna lakadaba chahi singda pangthokadaba thabak thawam sing khannainakre Thobal District Amateur Boxing Association Thaudaba gi kunipan suba chahi gi bamyang mifam ama ngasi pangthokhibaga luna association asigi chahi ongi thaupugadaba thawmi sing khankre Education Enhancement Organization EO lamding sanglenda pangthoba miyang mifam aduda income that is going to contact the Kumaban Fall as President Una talks of Sanato Maite. Vice President Una Y. Basanta Singh Amadi O. Chow Singh, Secretary Una S. Tommy Singh, Treasury Una L. Roman Maite, Kanki Bagalana Punto Pugata Tommy, Taramatoi Kanki, Yang Pamadu Sorokam Una, Sawyaki Basin Tumina Lepna Association Asigi Maru Oba, Danglo, Loramba, like the Basing in Mapam Dawa Fundoki. Indian politics ta lebasigi elected government amagi head oina khwaidagi matam sanga thabak toba Prime Minister Narendra Modi na oina itihas ta singthaninga oba ngamkhrei numit lising nipan chamapan kuntra office ta thabak tawkhiba Sikkim gi Chief Minister Pawan Kumar Chamling dagi Prime Minister government gi head ama oina Gujarat ki Chief Minister obidagi Prime Minister orakhiba fawda apun benumi lising nipan chamapan kuntra mathoi suraktuna Pawan Kumar dagi hen mangamkre Narendra Modi na mahagi punchi ki khongchada khwaidagi matam sangna Gujarat ki Chief Minister oibatana tana Indiana independence phanglo matungda pokhiba Bharat ki nagarik ama oina lising tara mari lising tara pan lising ani kunmari thangna tam ahumlak Lok Sabha election na mai pakna rajniti lamdasu miyam yaba luchingba mo oiri Maha Congress nataba luchingba mo oina Lok Sabha mapung phaw majority fangduna India ki taramai shuba Prime Minister un me kuntaruk lisingai taramai da wasaki bani amadi Congress nataba Prime Minister mo oina tam ani pung phana office ta leiduna ahum shuba tam makhata na chathariba khwaitagi matam sana government ki head amoina thabak puba misak ama oire Arabida Morepa Amhanamiam the Pizere Kamlup Aniki Marakta Pumpan has an available Matam Dai DPC Masamasagi Mayum the Hand and Hambangam Hena, Chief Minister Y. Kiamtana, Hongdokre. Matel the Saba, Tungkong Laimi Harau Sangangasi, Emily Kerans in the Sanganami and the Kushina Cray. Census process ki mayukta posta campaign how to create. Luna elected government amagi head when to khwaidagi matam sangna office thabak tawba Prime Minister Narendra Modi na oire. Kimya sotam pizeba ngasi matang sa lusunjare meeting dabilu simbuk kurumjare.